dah bongan ada biak kong an perintah ongan ai slipan sebelah belantai ke nok ma ya lebih dekan yulam kra hai ke nok Satu karai ban perkria yakinong de madan saledi Veronica Lane halat mukra kadai ka bala perkat phane namar katkum ka bapau menta baro armam la nadu kinong de madan hadu kinong song snong ka Veronica Lane kilapan pau ya kajing bam sngowi hap kajing persya Kementeri sekayang dorbar tauan ke berdiri ke Amelia Katan ke kong amperin lingdo kalapan bana dangshan bah hadian kajing yamer jumut lang bar ke dorbar snong jo kalat mukra pelun bat ketenat PHE PWD kila syem ya karai ban penkerya no ya prap hongut kinong dia madan ke baju syong silenter nado police point hado beat house bat katarik kan long haka shipau lane khatsan tarik jong ne banai kata ken ngim cuk melen ban kenria te setei ro bang ngim cuk melen ban syong ta kinong lek kinong wan ro kiduna kamta hikin kila apostanar kila ya yo syuk te ban yo I ngila het no sakawai kecakata ta ken bang ngim sngow ya ham bang ngila melen ban syong hane di postamar kila ya malaklun ladang iphat caka ngiru semcing bang ngila melen hang ne ngila basakon lang ne si thau ar thau ngila yo thet ai tikon ha ka cin pa changa ta iwit I lembuk rakato kalen tiang breu ru ladang ka photan ni layat kali ru la sulong hi kamto hi ngi ya sang tang khendiat hang ne ta benda ai nala ilai tela long pum kanala hita ngi sang tang mar pendit hakato baang ba ngi ya penrit na ru ngi la yahud ngi la I penrit Baik nai hari kita ada yang skuti dan cenwa wit raang nai hari kita yang skuti ta baik menta ya jipat wit raang thot hera ta yin dan hera jimpen thot daong na ta kerilang sapong pendit yang skuti ya lek belum ban ini phong lek ban ra ban syak kendong ban yang skutiแต่ไม่ยินได้ชุดหิงอันเป็นชุดร้องน้องเลยได้ยินกำลังไตหลับปลาเด็ดตะบองบักขังกำลังไตหลับปลาจ้องใครบิเลียยิ่งช่องเป็นนี่กินแต่วันเบียดแต่ละมั้งเพชรใช่เนาะเดี๋ยวชุดเพชรได้ยิ่งช่องเป็นแต่ถ้าบอกงานada biak kong an perintah ongan ai slipan sebelah belantai ke nok ma ya lebih dekan yulam kra hai ke nok Namar bashu la kan runglot setei borok khajni bati madan tolong kham long yengi ndadu nong te handai yo le se kam runglot setei sakawai ro ngi shong hang ni tam mentala de ke pot please kol kon pot hit kot kon engi im janang ni im bai skol ni im bai khau bai bam nang ni te la ding kria nang ni jenjat teng ba ana setei yo le se dan hat ngin im kumlo ken Henry ya menta kimi shibon kijing penpau ya kijing bat kijing persya namar kabaning kong ka Veronica Lane ka bakalenti kijing he kadon tang kumba praspa sanpau phut bat nalor kata kadon ru ya shibon teliki institute kum ka Bethany Society ka wei na ki school na benta ki baduna khotmat ka Mary Rice Center ka school na ki benta ki baduna khabor perkhat bat ka bansara eye care clinic bat kabadairu kalenti jongki khana school jongki babon ki school ki bapendon kam kene kare ka senjam ka babyang tam na ka sorka ban penkria ya ki bade madan na ki te kilenti sibenta kan penkulot ya ka yang jong pai ba henrei hakawairu kalyang lada penkenria ya ki kumno kan kta ya ka yo ka kamai jakpo jongki bat kumno kan long na ka benta ki ba shong basa bat ki batre bakta hapo kate ka len ha lady Veronica Lane kinong song snong ka Veronica Lane kilay thu ru bahaswa ban syem ya kate karai kam syem don kano ka jing pentip ka bati kana suki ni ko kinong song snong ni khem yo jing lani ka jing pen bana takum no kum ru na ka dorbar lani na ka sorkar haswa pakin syem ka ni kalai ni la kin ditre bagilong ko yo tudong sen habang yo sngo ya kalai ni kong ambatin lem ka dorbar snong habala token pha lala pati kanaishi mention jongni nonor kata ini di surau ibala red pha bai bakhem pha tamban ya mentaru kalong ka bala khem pa henrei hai ini surau dot ki school ka Bethany Society ka bade ka school na ka benda ki ta badan jituna ka dekon me ka Mary Rice ka bade ka school na ka benda ki ta ka badan jituna ka bor perkha kadang ka jaga sumar khamat lani ka eye care hospital ka baga kurte ka banswa eye care center halor kata
ki ong ban kham ni di kali ban ya ma ka ni ka surak ban sabot da ki por ya hendra ya kali tinim snow don nong rim haba pon ki nong sha sma khaman ban ki priyo ki bodon jingduna kamet ki don kam ru ban sha le bo ban sha wan sha ma ki ni jaga sumar kumno ki mod ban penya di ki nong bang shado ka baging bagi thumu ban bo ya ki yo ki biara da kono kono rim nim la kan su thu Shushu ni kum ki nong shong ladan ban kanu kanu kacing jawa susi kumno ken ki nyaki ambulance bagi kali pelipting namar kanti ka bala kim lupa halor kata kim bu se kata ka yau haka jaka ka bagi kanti ya priyo lani ka footpath nei pat ken mangi ki priyo ni ya kalau ka susi palat bagi menteri badan muram ibadai Pedro Ikatan Health and Family Welfare ikhlem na pagkhalyam yang iki nong shong bagi stakeholders masyakta ada kanigalay bai asupin bana hakdak pantin kandria no yaki street vendors siya kanigatin nila to ashiti would say chiki nong shaki officer bahe ang sarkar yaki minister bahe but unchu EDC badan buram hendrai hado menta nyimpat yo jawab eru actually ikwa ban kedua ya sarkar hi ikwa kedua hi kong ampehin ya gitu ki badan lamu hata tu kami bagi decide mo manu badan tu yang masnong pelun ki yang bayaran la tinggi kwa kedua lang hi bagi bagi ro ni la ai suggestions te badan ba kan khat ni bena hado kala ko kwa kubor dalam apa yang berkumpul dalam one haki social media platform, the one haki YouTube, the one haki news channels, ni benar muntah. Or we decide ni there is supposed to be a vetting committee. More, but they were pen. I think that committee was not made. Namar belai iliti bala khim lupa, tinam pene ka Veronica Lane ka bala khim lupa. Tinam pensyon ki street vendors po Veronica Lane ki pensyon hai halor ka footpath, haliti yak brio. Kata ka footpath bagi dak Shushna Shen. It is built on an open drain. More, it is a sanitary safety concern. More, everyone has a right to livelihood. But kadai it's the responsibility of the government to plan properly. They should decide that this lane is going to be the one just decide bagi pensyon ki street vendors hamto. Syukwa ban ong hang ni ba sisien I lawan I minister badan buram mo sa ka campus jongi ti yong balashna ya ka tu ka footpath hang tu lenter ba kan pensok ya ki kena bakinyat plus ki persons with disabilities bakan long save ya ki naka kali mo ki bayat senang sharum ndamenta pade ni aslo ba ya ka jo ka footpath kaba iong ban bensuk bakinyat la aino akinong dia jingde tementa mdei tang tunong dia jingde ba shong tu ha footpath sakinong thiet na road tikak no kain khat arphot nyam sakat no te hoi ladaki ong ru pat dia ba kandan ka benta banum yat kali shu handrai kandan pat dia ka kidan pat dia ki bangim la te ki khna banyat de ka kejat kidan ki ba hab shong de ka kali but ngim la pat dia ban ngi hab ngin le kum no ngin hab up ya kata ka timing jong ka sarkar basha ban rum kali talk te ham nong ong e ba talk kala jing mut rai mo kwa ba ong ba talk isu kala jing mut Lada dan kata kajing tu mo bagian relocate di street vendors harga tu bajaka they should have considered bakan ni kadika flood prone area kindi jhur kindi do kindi so tu baga tu kan yun dong kalau dari unhygienic ke la kan ka senjam ka bala shim hi da ka amle ka thain na ban ta ki nong song snong ka la bukra kan long ka ba sei so na em ka por hi kan sapatai